Uvek stoji u našem domu iznad ulazna vrata. Ovako, uvek stoji u našem domu iznad ulazna vrata. Vidite, i uvek nas štiti u suštini, kad nam neko dođe i loše misli i zlo misli, znači ona vidite, gleda na dole i spušta svoje koplje ili mačeve. Opet kažem, odbojna ikona ili čuvar kuće, kako hoće. I uvek, i obojno stoji iznad ulazna vrata, nikako na drugom mjestu. U kući, ne spavlja? Da, unutra. Ajmo da kažemo i za Sveti Kristofora, vrlo interesantna ikona, gledajte. Znači, zaštitnik putnika i vozača. Evo vidite, to je Sveti Kristofor, vidite ovaj priveske ovde. Znači, to bi svi trebali da imamo za ključeve ili za retrovizore. Znači, svi mi volimo da putujemo, znači, evo, Sveti Kristofor je zaštitnik putnika i vozača. Sa druge strane imate prodala Malanton, znači meteorska ikona, za nove vozače i tako dalje. Svi imamo djecu, mi znači budući vozači i tako dalje. Toliko ikona, veliki broj imamo srebrene ikone. Ikone se Hilandara, znači unikati, kovane, srebrene ikone. Sve ćemo mi to pokažemo. Ajmo da kažemo šta možda naći ovdje kod nas u šuvaru. Znači veliki broj brojanica imate, svi znate šta su brojanice. 33 čvorova, 9 puta krsti, da nas Bog čuvao zla i tako dalje. Ali evo jedna interesantna brojanica. Da li ste čuli, ne znam, to je opet sa Svete Gore, sa Hilandara, Bogorodičina suza. Znači kada je njena suza kanula, tu je izliko drvo. Za Isusom Hristo. Tu je izliko drvo. To su drvo sadili svuda. Znači nigdje nije uspjelo, znači, presađivali znači. Samo na Hilandaru, na tom mjestu, znači, i vidjet ćete tamo imamo malo prospekta da vidite malo više. Znači to su prirodne bobice, drvo se zove bobica, znači to su te prirodne bobice samo lakovane, znači. To je čisto prirodno drvo. Ajmo da kažemo šta možda nađete kod nas ovdje. Ja obično pričam što tamo nema kod vas, interesantne stvari. Evo ovaj tamjan, jeste vidjeli? To je crni tamjan i zlatni tamjan, zove se Kiprijanos tamjan. Znači crni, za lošu energiju. Čisti naše grehove, našu dušu, naš dom i tako dalje. I kad njega kadite, znači nikad prema sebi, samo od sebe, znači sve svoje misli izbacujete. Znači zatvorite oči, svi imamo sve neke loše svoje misli, znači izbacite. Evo, na kraju, kad stavite jedno zrno i to zrno bacite, znači da... Evo, zlatni za sreću, ljubav i napredak. Ajmo da kažemo i za ovaj tamjan, možda neko zna. Jeste čuli sa Smirnu? Lekoviti tamjan Smirna. Ste čuli? Yes. Znači, mi tolike godine pričamo i ima dosta ljudi koji dolaze po 2 puta i 3 puta, znači i posle nam odgovaraju. Kaže, ima veliki rezultat. Svi to i ja sam probao i svi probali ovdje. Znači, ovako. Nikad ne žvaćemo, kao žvako. Nije dozvoljeno. Znači, jedno zrno veći ili 2 manje, znači terapija. U hleb progutate i to je najlepša terapija. Ja sam bivši sportista i tako dalje. I sad još uvijek se bavim, ali ne profesionalno. Znači ovako, jedan veći ili 2, rastopite. Ako imate neki bol, na laborelu pa da se izgorite. Samo rastopite malo i stavite tu da imate bol. Znači, dokazano, ja vam garantujem, vuče taj bol, samo tako, znači, vuče taj bol. Drugi dan već mnogo bolje i bolje. Ajmo da kažemo za ovaj sapun. Vidite, to je vulkanski sapun Sandorini. Znači, ima miris mnogo lepo, lišite, vidite, dajte drugima. Znači, vulkanski sapun, koji ima sitne fleke, sitne ranice, bubuljice i tako dalje. Znači, nema penu, ne penari. Okvasite, kad idete na spavanje, namažite da imate neki problem, daleko bilo da nemate. Znači, samo tako dobro čisti, zatvara i tako. Šta da vam drugo kažem? Evo da kažem, mi smo 20 ljudi ovdje, koji su izborili danas za kandila. Ako treba nekom kandila, vidite. Znači, jednom kandila, na primjer, košta 15 €. Plaćite jedan. A zašto bi platili jedno, družite se, kupite 2 kandila i platite opet 15 €. Znači, opet jedan na pokoj. Evo, ajmo da kažemo na ikonu. Da kažemo koje imate sad ove procente, znači to je dobro. Ja sam se izborio za vas danas. Ovako, ko kupi ikonu recimo danas, više od 10 € ili 10 € tačno, automatski imate 30%. Znači ako je 10 € automatski plaćate 7 €. Znači, na suvenire i na sapune imate 15% da imate popust. On je 12 € na primjer, košta 10 € i 20 centi.
Znači ovako, ovdje gore imamo ikone, brojanice za vozače, tamjane, Smirna i tako dalje. Znači, pokazat ćemo sve ikone. Dole, izlaz je dole, vidite pravo tamo, niz stepenice dole izlaz, dole je kasa. Dole imate suvenire, sapune, čaše, štago,